Jedna ruka na stomak, jedna kameni, ruku koju sam povuku ka sebi, noga ide na kuk, sve isto, podignem kuk što ide poza, zaokružim nogom, zakačim. Sad ovdje prekrstim noge, spustim kuk, tu sam. Stavim, uhvatim glavu, pustim ruku koju sam držao, uhvatim glavu. Ovdje je bitno da pučete glavu na dole. Zašto je bitno da pučete glavu na dole? Zato što ako ne držite glavu, to, ovo pravi posturu i izaći će. Dok god ga držite ovako, ne može da se uspravi. Sada, ovako, na ovoj strani, vidite gdje vam je ključ, u stvari, leva ruka hvata cevanicu. Ne članak, stopalo, da krivite sebi nogu, ne ovako, zato što je ovo najkraći, najbrži pokret i najjači. Uhvatite tu. Zašto hvatam cevanicu? Zato što hoću da okrenem kuk, da namestim ugao, da ga udalje sa što manje snage, da mi ne izgore noge. I sada ovaj hvat za cevanicu menja dve ruke na glavi. Ako ja, na primjer, držim ovako cevanicu, on kad proba da ide gore, vidite, ne može. Bitna stvar je da vaš list ide preko vrata. Što znači, ako tu malo povučem nogu, ovamo i držim. Druga noga na kuk. Odavde sad guram o levu nogu i želim da isečem ugao ovamo, u ovu stranu. Ne da okrećem se s kuka na kuk, ovo, nego se bukvalno na oba guza okrećem ovamo, uvrćem se. Vidite kako sam mu napravio kao 90 stepeni ugao. Sad, sljedeće šta je? Zatvorim ovdje ključ. Prsti gore, peta dole. Uvrnem noge na ovu stranu. Praktično, uopšte nisam stegao noge. Ovo vam je izuzetno bitno da isečete ovaj ugao na 90 stepeni, pogotovo za one koji nemaju razgibane noge. Nećete moći da zatvorite triangul. Bit će tu, na primjer, ovako ćete imati veliku rupu ovdje. Ovo ne sme da postoji. Kad vidite ovo i nešto tu petljate i vidite ovako ovo, nećete ga nikad završiti. Istrošit će vam se snaga u nogama, zato što pokušavate i proći će vam gard. Odmah morate ovo ovdje da neutrališete. Još jedna stvar je bitna, ova ruka, vidite, on sad drži ovu ruku tu. Ako vam iz bilo kog razloga sad osjetite da vam smeta ova ruka, morate da je prebacite u ovu stranu. Kako ćete prebaciti ruku u ovu stranu? Posle zaključavanja. Tu. Ako je ova ruka tu negde i smeta mi, osjećam da se kreće, ako držim glavu, pustit ću glavu, samo u trenutku uhvatiti ruku, podignem kuk gore i prevučem s druge strane. Sada kad spustim kuk, odmah prvo uhvatim glavu. U slučaju, ako hoće da se ispravi. Odavde sad isto. Ključ je na ovoj strani, tako. Leva ruka uhvati cevanicu, ova ide na kuk. Namestim da list ide preko vrata i sada isečem ugao ovamo što više. Zatvorim, prsti gore, peta dole, uvrnem, ako treba povučem glavu malo kad se. I završim. Ok? Ajde, probajte polako.